پشتی چند هەوڵدانن ku neçû serî ji bo çareserkirina pirsgirêka kesên ku hatin girtin li ser destê Daeş, careke din welatî li gundê Aslan ku li bendî zarokê xaman. Piştî ku mîta li hevkirinê re gihand ku guhertin wê dest pê bike. Lê welatî nêzîkî 10 demêjmara li bendî dema dawî bûn, lê dîsa bê zarok vegeriyan mal. والله ما نوی گندیه نوی گند اصلا که مهیوینه که اسرائیل ما بخیر و سلامت زار ما ورنا مالا خوا دلی هر دایی که کل سر زار خود شویته انو اطمینان چه ببه ام لیویا و یکینه ددما داویدا جبو گهرتنا دیلان و پشتی کدنابره هر دو آلیا دا 500 متر ما لی بدرن خستنا داعش جبو کسن لجموان اف اپراسیون چاره سر نبو. ام 4 ساعتنا الفي درينا ام هيفي على اساس هيصير ابو غيره فهيصير بيشتغل هبدون كرن سبب شيء من ظنن فهيصير بقراندن كوباني حي ناجي تشتكتنا ما تشك فهمنا كريه هجمارا ديلك ورق وهرتن افن ين لجم داعش 129 شاگرد کجبری 10 هیوا هاتن گرتن 10 ماموستا و 106 سیویل کجبری 6 هیوا هاتن رواندن لتلتمر اف جبلی دیلن لشگر و ترمنوان که هجمارا وان ندیاره. لی دیلن داعش لجم یپکه و ارتش آزاد بناوه لیواء ثوار رقا هفته کسه نیزکی حشتی ترمه کشتیان. جیهان علی برنامه آرک کوبانی